Kiko Barsaga wa pa kabalik. Suspende na pod mga katropa. No? Ato paminaw ning pagsuspende mga higala. Kay nasuko pag-ayo ang ilahang Committee on Ethics. Human giingnan mga katropa nga ang Kongreso kuno o ang House of Representatives makadaot sa mga Pilipino. Sukuan nila. Pati sukuan nila mga katropa giingnan sila nga makadaot kuno sila sa mga Pilipino. Suko kay tinuod. Ato paminaon mga katropa. XFM Katropa. To attend the hearing of the committee. Unfortunately, Madam Speaker, Representative Barsaga declared that he will not be attending the ethics hearing and had the audacity to post, I will be ignoring the summons of the ethics committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Madam Speaker, the committee condemns Rep. Barsaga's brazen disrespect for its authority. All members of the House of Representatives have the sworn duty to respect the Committee on Ethics rules of procedure and the authority of the House of Representatives to conduct its disciplinary process. Choosing to entirely ignore the disciplinary proceedings in the Committee on Ethics in a manner that undermines the work of the committee ultimately undermines the House of Representatives as an institution. The committee shall not in any way tolerate conduct that brings the committee and the entire House into disgrace and contempt. After a thorough deliberation on the case, the committee finds that Respondent Barsaga of the 4th District of Cavite committed repeated escalating misconduct during the period of his suspension from office during December 1, 2025 to January 30, 2026, which reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution and of the members of the House, and recommends the imposition of another penalty of suspension from office for 60 days without the benefit of salaries and allowances. The imposition of the penalty carries with it a stern warning that a repetition of another misconduct would warrant a more severe disciplinary action, including expulsion from office. Maraming salamat, Madam Speaker. XFM Katropa. Alas 8:21 na may galantag nas buntag. Subok kini mga higala ang another suspension. Another 60 days. Suspension for Cavite Representative Kiko Barsaga mga katropa. Bullseye! Bullseye! Human may higala nga ang isa sa ilang ground, although ningon sila nga repeatedly disregarded og nag-violate mga higala kay ina naman si Barsaga nga samtang suspended kaayo sige og pandaot sa Kongreso na niingon naman si Barsaga nga di siya mutambong, di niya paminaon ang kini mga higala ang tingog sa Ethics Committee og miingon pa gyud siya may higala kuno nga ang way laing gihimo ang Kongreso kundili ang pagdaot, pagdestroy, pagguba lang kuno no sa kinabuhi sa matag Pilipino. Nakaguba kuno sa kinabuhi sa matag Pilipino ang mga o ang Kongreso mga higala. Tinuod dili. May desisyon na mga katropa. XFM Katropa. Ay nako. Alas 8:22 na ang dagna mga katropas buntag. Grabe ang politika karon sa Pilipinas. Basta musupak ka mga higala ani mga tawhana, may kalalagyan ka. Awas Barsaga bisag gipili na sa iyang mga constituents sa iyang district. Wag gihapon. No kay ang iyang mga kaubanan maugyoy mo tirada aron nya di na siya kabalik. Basta pag-abot 60 days, 2 ka bulan, no, walay sweldo, walay benepisyo bisag unsa mga katropa gikan sa ihambag ka kongresista. Di ka mapas mong mga iring in taon ni kuan ani, mga iring ni kuan mga higala, Barsaga. 60 days unsa ba taro February, March, makabalik ni Abril na pod. Di ba si pag-abot na pod mga higala sa mahuman niya 60 days, dugangan na pod. Kuyaw. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.